Jedna od najnerazvijenijih opština na Kosovu, Novo Brdo, ima čime da se pohvali. Dobila je sasvim izvesno najsavremeniju farmu za odgoj preko 200 koza i oko 100 ovaca. Farmom koza upravlja nevladina organizacija Majka Devet Jugovića iz Gračanice. Pod patronatom eparhije Raško-Prizrenske ova organizacija upravlja radom 6 narodnih kuhinja u Prekovcu, Gnjilanu, Kamenici, Vitini i Videnju, koje opskrbljuju hranom pripadnike nevećinskih i ugroženih zajednica. Cilj izgradnje farme koza je da nevladina organizacija Majka Devet Jugovića, kao i njene humanitarne aktivnosti, postanu finansijski održive. Tim povodom ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Tracy Jacobson, vladika Teodosije sa sveštenstvom i brojni gosti prisustvovali su današnjoj svečanosti otvaranja farme. Evo već 13 punih godina ova dobrotvorna organizacija uspešno radi na prostoru eparhije Raško-Prizrenske i mnogi su plodovi njenoga rada. To ne bi moglo da bude da nemamo blagoslov Božji. Blagoslov koji nas povezuje vertikalno ka nebu, ali isto tako, kao što vidite, ovaj krst da ima i vertikalu i horizontalu, tako isto i mi, pored blagoslova Božjeg, imamo također i veliku pomoć naših bližnjih, naših prijatelja, dobrotvornih organizacija koji učestvuju u tom božanskom delu. Zadovoljstvo je da budem danas ovde i veoma smo ponosni na našu saradnju u razvoju ovog projekta. Sećam se da sam bila u poseti gospođi Stević pre nekoliko meseci i ovakva farma je u to vreme bila samo san. She's a very special lady, and with her energy. I naravno ona je jedna veoma posebna gospođa i sa njenom energijom i sa njenom zamisli ona je uspela da spoji donatore sa svih strana, da u to uključi i lokalnu zajednicu i da taj san postane današnja stvarnost. Cilj izgradnje ove farme nije samo pružanje kratkoročne pomoći, već izgradnja sistema održivosti narodnih kuhinja kroz kombinaciju njihove sopstvene proizvodnje i kolektivne društvene solidarnosti, dok će se ostvareni profit koristiti za kupovinu dodatne hrane za narodne kuhinje, investicije kao i troškove poslovanja. U prvoj fazi biće upošljeno 4 radnika koji će se starati oko koza i ovaca i bavit će se proizvodnjom sira, što će itekako uticati na ekonomski razvoj ove siromašne sredine. Mislim da je ovo jedan od najboljih projekata modela kako bi moglo da se interveniše na ovim prostorima. Nadam se da u budućnosti biće što više ovakvih objekata, a znamo da opština Novo Brdo je po tome poznata po stočarskom i ratarskom proizvodnjom i tako da od velike koristi i značaja biće za sve koji žive u opštini Novo Brdo. USAID je kroz program za aktivno učešće zajednica koje sprovodi Mercy Corps donirao 41.000 američkih dolara. Projekat su podržali i drugi donatori kao što je Biro za stanovništvo i migraciju američke vlade koji je kroz drugi program Mercy Corps dodelio 5 muzilica za koze, fond B92 sa oko 20.000 američkih dolara i mnogi drugi.